Darvekirina sed velatin Kurd di kemtir ji heft mehande, ji destpêka sala 2025 virve. Komara İslamiya İranê herî kem sed velatin Kurd darvekiriye, ku çar jivan girtiyen siyasî bûn. Saziya mafen mirovan, hengav hişyar dike ku, Zekstenli Kurdistanê bir armanç sistematik û bedengin. Ev siyaseta kuştin navendî û çûdakar beşek ji projeyek Zeksten rekistînî yên li dijî Kurdane û dive tavîle vere rawestandin.